Laki bini mak kerja. Kebon Kanjeng Nabi oleh kenceran dupolo. Kerja sekalian. Tusan dupolo isabora. Pemuda mak cala pola. Lah congok nang kitab Quratul Uyun. Siapa saya tahu baca? Congok nang kitab Quratul Uyun ya. Mun tak ada telepon engko, ambuang kok tak terdia makai. Ingki mak selake ngecot sekalian mak oleh kenceran sabitek. Tusan sabitek isabora. Nika mengecot sekalian. Mun semalam ngecot petok seket. Jambu mayu cot-cot ya. Jambu makelah sepo jambu ibadah jeria. Cuma ke bini kula koros ya tina cemuin. Dia patek cemuin bakal kun telur sebatarangan pahi bagi sampai kapi. Ada sapen lempok kuat binin ketur koros. Iya jadi sarana ibadah raja satu kali ngecot sebita. Tusan sebita ke sebora. Kenceran ke, ya melang cara yang kenceran tak pada ngeluh kan tu. Laki bini mak kerja. Kebon Kanjeng Nabi oleh kenceran dupolo. Kerja sekalian. Tusan dupolo isabora. Pemuda mak cala pola. Lah congok nang kitab Quratul Uyun. Siapa saya tahu baca? Congok nang kitab Quratul Uyun ya. Mun tak ada telepon engko, ambuang kok tak terdia makai. Ingki mak. Kerja sekalian oleh kenceran dupolo. Tusan dupolo isabora. Man la abazawjatahu ari hadis ya. Kataballahu lahu isrina hasanatan wa maha anhu isrina sayiatan. Orang laki bini kerja sekalian bi Allah iparing kenceran dupolo. Tusan dupolo isabora. Nika mau kerja sekalian, mau libalian. Kerja tore, Kanjeng Nabi menit helm kerja, akalajud, iya kerja. Pahanya roteng, alis acampo, mata merah, cekocek ngalto. Pereng ngap berada kamping. Badat ada, bokpak benar. Innalillah. Innalillah. Kerja tema kela sepuan ni piyok makela pada oben kerja pada oben nah. Iki lagi. Ibadah nikah salala tak macam Yasin dinalah kerja mololo. Kanceran nikah ibadah nikah mak. Subhanallah tapi ke ngain mak. Sebada cara ngak nikah nang umat Muhammad. Mun umat lamba tak nemu cara ngak nikah mak. Masya Allah. Iya kalau aku nak kerja sekalian. Menekuk tanah lain. Wa idza akhadha bi yadiha kataballahu lahu arba'ina hasanatan wa maha anhu arba'ina sayiatan. Mau selake nekuk tanah kerajin sekalian bi Allah paling kenceran pak bola tusan pak bola isapora karo aku nekuk tanang sekalian. Apa boleh pah nekuk bundol jaban. Punten rajaan boleh kencerna. Tina tak apa salala tak maca Yasin. Salala tak maca tabarok mari maurib tina lakuk tekuan melolo. Tak iya pi. Mangkai surah maca Yasin tak maca. Surah maca tabarok tak maca, surah maca waqiah tak maca ya tina lah aku jadi melolo. Iki lagi. Ingki nikah. Subhanallah. Nikah mau dekuk sekali mau libalian. Lain mau sampai ngecot. Pun tenang kuan cak reng hadis sama nang ngecot mana apa kana? Cak reng hadis wa idza qabbalah makna ngecot. Pada rekam terekam ya, tusang kok. Wa idza qabbalaha arya, mon selake ngecot garajin, mana rekam terekam ya. Coba. Tusang kok. Deki pah viral, mak kesesat iku. Iki lagi. Ingki mak selake ngecot sekalian mak, oleh kenceran sabitek, tusan sabitek isabora. Nika mengecot sekalian, mon semalam ngecot petok seket. Jambu mayu cot kecot ya. Jambu makelah sepo jambu ibadah jeria. Aduh make bini kula koros ya tina cemuin. Dia patek cemuin bakal kun telur sebatarangan pahi bagi sampai kapi. Ada sapen lempok kuat binin ketur koros. Ingki mak rabat bini jeria. Mau nanti besek cerek. Carung Kanjeng Nabi ada bu. Paling rajin belenceh. Belenceh aki apa? Apa pondok apa masjid kalah. Pondok masjid kalah.
Apa paling raja? Tebun Kanjeng Nabi paling rajan belenca kencerna abelenca aki bini ben anak seki kene. Engki mah mun ke masjid cek lampun ya lek genteng macan kok debuk 50 juta. Ya lek keramik lek belum kalau juta debuk. Tining binin mabniyun alal tempe wal tahu. Takar ke mong abu tempe. Mak toman apa? Melaki kok sape teh mun tapan di sel hasil apa deh ya. Kok sape, gubis, ortel, kentang, pah polong yuru sayuran. Coba pulang mbok tempe tahu melolo. Kadang bodoh awon-tawon ka kangkong melolo. Itara bangun tandi. Keng du masak sewaktu-waktu tandi. Tak kali coko cobi tatangken ya kena kangkong di baro eko. Nyilati na toro tarap yang penting halal. Keng cuma rabet mayu, rabet, cemuin. Iya jadi sarana ibadah raja satu kali ngecot sabitek. Tusan sabitek ke sepora. Kenceran ke, ya melang cara yang kenceran tak pada ngeluk. Ingkit lagi. Ngeluk ke, makai kenceran tak pada. Tak kelemangken, siapa paling raja oleh kenceran? Tuan rumah, Kiai Ali Wafa Muhdi. Nih kan paling raja oleh kenceran. Ya cuma aja yang kenceran tak padang ke, elok ke ya. Debun Allah ke, tak usah masuk ke lubang ke. Tak usah masuk ke dalam kuburan ke. Kan bila saya padang ah? Oh, gelak ruah. Kan ngajak nyabah depak kali air padang ke. Ya, padang hasil lakon padang. Kan depak kali air. La padang apa boleh pah yosong deki la ilaha illallah la ilaha illallah yosong tak yosong norok panapa cak ngocak katel tambahin sakoni kijang katel ki idina le bade kijang katel lah bade ake boy pagenteng mayu engkok koncengan di timur nariah etobungan koncengan imakam aholan ki isaba imakam engkau ciling aki bodoh kerdun bodoh mamiki imakam tahu 2 tahu telok kelepain lah pah edalem engkau ciling nyap ngerenyap edalem katel dari setting list dari potian aka bayi paganteng mayu paganteng jadi tempat terakhir jadi ya enjak tak kira kecok maling lah sabak imakam itu kerdu tak kira mungkin berdekat maling, mungkin berdekatel kecok maling, jadi benih maling jadi ya. Apa je rengkong? Aka bayi mayu. Jadi tempat terakhir pah yosong deki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tebun Kanjeng Nabi? Mun bayi yosong ka makam apa? Kidi ngaki. Cepon Kanjeng Nabi akatuan ilmu katel ngocak. Kengku leban sampean tak ngiding. Ki jin ben manusia tak ngiding mun hewan lain ngiding kapi ngocak ilmu katel mak akatuan keng lain saya selamat ben tak selamat ikaba lagi mulai selamat ngocak ilmu katel ajiluni 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 wa qaddimuni Arya kencangan tulian keada cak mit lemit Allah tetimun yang selamat keburu sida baka makam arapa encan ulama dari katel beni pedang makam saya kali pedang apa alam barzah setera seperna serom ki sentrongan di swarga jaminan dari swarga inuman dari swarga om dari swarga rak dari swarga bahakat panilum katel keburu sida pama kencangan tulian le buru teh ya banter tepak kaku leban sambiang kapi amin Allahumma kayak mun tak selamat lain suaran balik la ilaha illallah paha cereng ilum katel aina tadhhabun apa cak maturan engkau isang-sang agenda makada eko kaki ngibangkong kok kibadah mah acereng mah arapa encan ulama dari katel beni pedeng makam saya kali pedeng apa alam barzah sepeteng cele modern poron buacang saja semak ke makam kiamat sotako acereng mah engkau kibadah mah engkau ibu ada mah nangis mah ilmu katel
Ingki mak keng sengosong tek bangiding bi Allah mak. Ilu melang pah bangiding ya kana. Iya tapahyon talaki kate lah. Buru kapi mak. Sebeden ada orang dak budit pah takok sengosong. Iya keng bi Allah beri hijab mak. Tek bangiding jin ben manusia tak bangiding. Mon aja manok ngiding mak kapi. Cok pada ngacereng ilmu katel. Allah, ari hadis ke. Ping bi ulama itap seren. Muka-muka kula sareng ajunan tengki dadi orang husnul khatimah. Engki mak ningki tretan ayyuhal mukminun dari panikah tore. Kula sareng panjenengan benak potoh tore jaga agaman. Terutama kak dinto alhamdulillah bade madrasah nyaman ning dina tak usah sarah sebade sing ngajar ka anak bunga tak bunga. Tak oning madrasah napaan gajah napaan tat MI bade ki. Badah MTS, badah Madin, MD, Madrasah Diniyah, badah. Alhamdulillah berarti dina lengkap. Ilmu umum badah, ilmu agama badah. Alhamdulillah. Ingki penting ilmu umum sare, keng wajib sare ilmu agama semakuan Islam beriman seajaga agama adalah ilmu agama. Ilmu agama, kayak ilmu umum sare, ijazah sare mayu. Cak yang penting gitu ke. Pada remas setia TNI. Yuk. Salam rati TNI, polisi, dokter, bidan, DPR, bupati, dak remas salam marah. Saya calon nah. Montan di ijazah. Sedangkan jadi apa lo takut orang Islam ke. Ingat lagi. Kima setia ontong ke TNI banyakan se Islam. Ontong polisi banyakan se Islam. Membah kodung ropa-rop, mak ingat satiare jalur lalu aja ke. Tak keng pelan banyak se Islam ya. Aduh, engkau se tahu wa irapa roh, brimob, no queen si lembok segi seluruh terus satia berde si rokin mak. Ki irang kejam, ki asal no queen dan kejam, mungkin ngalai kalauan, neneng irapa, kadang kabelu, kadang sapolo, bingko icilinga ki Jumat ada tarawih innah daru senak tonggon tang mak brimob mak. Pan mak. Masya Allah, ternyata polisi ini kama banyak se-Islam tangi mak. Alhamdulillah. TNI banyak se-Islam mak. Mung kedung roparoh atau sakonian mak bahaya mak. Ingki mak keng sayang mak pah di PR pah banyak se-komunis. Ingki duratos idalem. Ingki mak orang komunis tadi di BR. Innalillah terselamat dan negeri Indonesia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Nih kesek ketakok mak keng ontong polisi banyak Islam tangi. Alhamdulillah TNI banyak se-Islam. Alhamdulillah. Mayu petran sampian pala boleh selanceng raja mayu pak lamar polisi pola deti. Pak lamar TNI bidan mun bisa mayu pak calon ki bidan spesialis dokter spesialis. Kimak cok tekuk lagi kareng kaper mayu rebuk ke. Ijazah kelu sare. Ingkit lagi. Kicaan penting ijazah jadi ya ke. Untuk agama kia. Ingkit lagi. Abak nyari ijazah untuk agama kia. Make untuk alako pada emal yang kelakuan. Kan iki ibadah kalau. Ingkit lagi. Abak andi ijazah atau PNS, guru SMP, guru SMA, gaji, pada emal gaji. Kan pakun kiba ibadah kalau. Jadi berarti untuk agama. Ingki tretan ayyuhal mukminun. Yang cek ngarep 100%. Polan setiap pengangguran akalar-keran. Ki S1, S2 engak beindebet. Akalar-keran tak nemu kelakuan. Ya pandai denteng ngetas kain tandi gaji. Banyak tak banyak. Lama lamun atas gentengan bense anruah, bense SK. Ingki mo sa SK sekali, arapa ba coba atas, arapa cereng gaji ini. Malaysia ba coba atas. Ingki mak, mo sa ta SK ganteng atas, arapa akhir tadi. Tak langkong iki. Allah salah Muhammad. Coong kuan mak mangke mun lamba S1 dokteran des ning malarat mak. Mangket S1 akalar-keran mak. Dibudin buru ka sorba aja S1 acual esteler. Itu tak rapa S2 acual es campur.
Yang penting halal. Cepat ngampu lagi ijazah. Tapi mau tak terlebut ijazah bah tak laku ah. Cek kasang kamayu pakai esteler jual. Tak lah setel S1 jual esteler. Alhamdulillah. Kencoma tujuan nyari ilmu. Asal madrasah mondok ya. Tajunah ingin ngambri ridwan Allah, terus ngilangakin kebuduan, terus selamat dari dunia kantos akhirat. Ya soal keluar negeri, tadi PNS, tadi polisi, tadi tentara, tadi dokter, Allah tadi apa-apa. Yang penting takwa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa jadi sesare. Insya Allah mau nanti ilmu gampang untuk ditereng takwa. Ingat lagi, sabab ibadah tepat. Montan di ilmu malarat kadang, jangan kok mari lambe. Teman becek ibadah yang butuh. Ki setak jepok madrasah bok lambe becek bingko. Lambe mulai tahun 90 sampai 94. Ben sapang kok saya becek. Bentang kakak almarhum Makisawi. Kenal ya? Kenal ya? Engki mak cak ku lereng kantor yang makasan di beranda nih mak. Keng gelak itu bagi dari Sampang. Engki keng pahtisan pilaan bupati napah Sampang. Ada sanksi. Engki siapa protokol gelak? Mata tanya gelu. Desa pilaan Kabupaten Sampang. Aduh, jangan kok mak jauh gelu. Cak reng pilaan dia propo Sampang di Sabupaten. Engki. Allah salam Muhammad. Engki taritan lambat mulai tahun 90 sampai 94 engkau mabecek tuan bojo ngareng Pak Disa. Ben Kak Sawi lambat. Etele teren perkampung. Ki neguk salon nih kini. Bedem mika. Ani kemak etele teren mabecek mak bah macareng bareng mabecek boleh bah dibudin ya tes mak. Gele non mak pakunan cor tuan bojo ka mak. Mata ngocak ancor mak cek at-tahiyatul pahe baca mak baca teh at-tahiyatuh mubarakatuh salabatuh. Tak pah ngibabatuh kakau puran dia. Marah. Coba pun nak kena setia. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Genteng tak genteng? Bunga tak bunga? Sekelangkong tak sekelangkong? Sekelangkong dek kiai dek para ustad sampai tak sarah tuan bojong anak itu mau genteng akidah itu mau apal pebunga mah masya Allah lama-lama tentang santri ibu kok menikah kun genteng tuan bojong makin maknan apal lagi ya masya Allah iya mau tak percaya aja marah lah pemunduk ke tang Roma salah gratis mak untuk tang Roma ya enggak ongkuan tahu sakerem, ikam mulai pesek Allah pancan kok, sepenting kok tak minta ke Jokowi. Laba dek bayi ke, bon minta ke Jokowi, Allah tak harapan je, halal lagi, ke engkau tak beri. Iya, engkau lagi, iya kok koncengan melolo, oleh salabat melolo. Insya Allah mari oleh bola kena macan maren kena kan, ngetaking lemari ngaralu ke bingo, aduh kata mari lah, bro. Kima, cak kau baten kok ninda tangkuru Mekah, Sayyid Muhammad, engkau tak kirim lamba. Muntuki Mekah tangkuru Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sigon tangro, andi foto niki, mont andi melelaku ke pasar, banyak pasar, sahabat Iroman, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, lubuh bahinga apa jangan tamu ima Mekah, padahal tamu yang di Mojor, tong gentong ulama dari Syria, dari Mesir, dari Sudan, di Minku lagi di Mekah. Tamu ya, cingosom haji banyak yang habis. Bagian ulama-ulama saya haji bah habis ke Tangkuru. Dari Sudan, dari Syria, dari Qatar, Abu Dhabi, dari Palestina, dari Yordan, dari Kuwait. Habis ke Sayyid Muhammad. Tonggon teng cing neng setin Muhammad apa? Cing neng setin Sayyid Muhammad hilang mak. Katopuan Sayyid Muhammad. Ada si menang ke Sayyid Muhammad genteng mak. Gua anteng mak. Lompok mak. Tanggung kapi, lah setiang kok ninda tak ane sekoni, kan di batang keduga ninda, mayu pamenduk ke tang Roma, engki mentro SMP negeri di saking tatangke, iya negeri bani diakui ijazah negeri langsung, engki mak keng semak di Roma, iya mau tang Roma murni ilmu agama, murni kitab kuning,
Iya, lah masalah Ahmad yang kau kena ngocat apa boleh saya kesokan. Tak kesokan tak apa. Niki lagi. Lah masalah Muhammad. Iya, ki kurang deremang kok matabar. Ayo. Matabar ki kurang deremang. Mandirin terok potran sampean ini kan nyari ilmu agama ipa tabar bingko ipa gratis. Iya, insya Allah makai kitab yang meliaki bingko. Kayak mau selebar meletibi. Niki. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, tak bisa melanjutkan. Aduh, ya Allah, mak lebih sejam kan. Cangkolang dek kiai saya bingkingan tak langkong iki. Saporan iki cek kinceken. Marin bede poleh ki sampai lober keng kulit boleh mana ka ada. Korang lebih nah kacang kolangan ketopelan nyon saporah sesubung batas hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim siratil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.